أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الباطل كان زهوقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حضرة العلماء، حضرة الأمناء، حضرة الفضلاء والكرماء, setajana para kiai, setajana para kiaji, setajana para guru ngaji, setajana beton kula muljaaki. Langkong-langkong para kiai-kiai serabu sehadir malam mangken pangaporah beton kula manabi tak ngatore asma tung persitungah, cuma karena kemastian dan kaulah selaku orang iman, kemastian dan kaulah selaku orang mukmin, manabi tetap kutuna kuat silaturahim, nale kuat persatuan beton kaulah setajah zahiran wa batinan, manabi tetap tak mekai selalu nyampung takzim dan hormat dak setajana sesatajana betan kula muljaki. Tandretan masyarakat Tambukoh ben sisa kita repon juga tandretan masyarakat Berekung sesatajana betan kula juga muljaki sahibul bait, sahibul hajah, keluarga besar Bapak Haji Muhammad Nurul Yakin, sekeluarga sesatajana juga betan kula muljaki. Hadirin hadirat tantretan sedaja jamaah pengajian, tantretan sedaja tamu-tamu unjangan, sesatajana juga betan kula muljaki. Alhamdulillah ngereng setajana pada arang sarang asokor deka Allah marke lebet dan kaulah malam mangken kalaban pola benteng ka bagus sekak dima iampongaki niatan muljana sahibul hajat dan kula sedaja niat bagus, niat mulja. Pernah boleh niatan kesebut asampung kalaban teka hajat sahibul hajah panikah ampunlah alas tariaki pan seponapan insyaallah haji umrah ben setajana pan ponapan pola tengka fokus ning ihramain itana Mekah ben tanah Madinah. Muka-muka sareng Allah subhanahu wa ta'ala dan kula setajah sing ngampunga barokana, sing ngampunga doa mantinah, mantar muka betan kula sehadir malam mangken pada ajukan pareng natekah dapak Mekah Madinah. Amin Allahumma. Kerja dus boros pesen aja Quran kui kaban seromban. Mun beda karena pesen pekona tabung. Tretan saja tambahna kebelasna Allah, tambahna keselamatan dari Allah,
mantar muka parengakina tetap atas Nabi betan kulis tajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tretan saja kabula Allah subhanahu wa ta'ala asampung kalaban badanatan kula apangki malam mangkin ni kening bulan muljah. Bulan muljah tor bulan muljah panekah peti kak bukakna atabana pintu gerbangna tahun Islam, pintu gerbangna tahun Hijriah. Tahun aku leban panjenengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah aku leban panjenengan ampunlah tak menabi ajari boleh, tak menabi paingai boleh, menabi bulan Muharram atau bulan suara panikah. Ampunlah insyaallah setajana pada ngaoningi menabi panika bulan semuljah. Bulan semuljah tor emuljah ki Allah. Leras tretan saja beksak-sak ngakan warak kenyang helu beksak-sak para rabu saja Allah dabui dalam Al-Quran sisa hubungan debu paneka dekah badanatan kule malam mangkin paneka akabai kesayan akabai kefokusan model cek saking berengkok nongkok kulaban panjangan nongkok ning ibulan semulja. Allah tabu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Para rabu saja Allah atabu sepenikah kulaban panjenengan kudu ngaoningi bahwa bitongan bulan dalam selanceng setahun panika banyak epon 12 bulan. Se 12 bulan kesebut beda 4 bulan seepa lain Allah. Beda 4 bulan seepa lain Allah manabi 4 bulan kesebut panika muljaaki sareng Gusti Allah. Maksudnya muljaki sareng Gusti Allah kulaban panjenengan cek kempang bengal cek kempang kulaban panjenengan panika ngalakonin cek kempang kulaban panjenengan ngalakuaki mun ning ibulan panika dek hal-hal seteti sabab aterekat or atusa dek Allah. Lebih-lebih kulaban panjenengan selaku orang seiman kulaban panjenengan sareng Gusti Allah selalu ipaingai selalu ipaimuti selalu ibulangi selalu ajari supaya kulaban panjenengan sateja ka bulan Allah napa tetap sesuai kalaban tanggung jawab paodi itu gas Allah kangku ngabdi ka Allah itu gas Allah kangku abekti ka Allah supaya diri sateja peringatan tor babulangan Allah. Lebih-lebih selebat perantara Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paneka supaya kulaban panjenengan sateja supaya napa tak kempang angin teng tak kempang angin tengaki dek ketugas odin kulaban panjenengan ning ibu min Allah nikah kangku ngabdi tor ataat ka Allah. Ponapa saya kebai paimut Allah, ponapa saya kebai paingak tor saya bulangaki Allah. Larang aku leban panjenengan sareng Gusti Allah kangkui berbuat hal-hal sesalah. Larang aku leban panjenengan sareng Gusti Allah kangkui ngalakonin lalakon maksiat lebih-lebih ning bulan mulja nikah. Tore kau ningin dimin bulan ponapaan bulan mulja nikah.
Bulan pun apaan? Bulan seemul jaki panika dari 12 bulan setahun pampak emul jaki Allah. Pertama ini kan mangken ni bulan Muharram, mangken ni ke bulan Sorah. Ini kisah pertama. Nomor 2 ternyata saja ingki panika bulan Rajab, Sorah Rajab. Allah ni kecet Allah Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jamadil Ula, Jamadil Thaniyah, baru Rajab. Ti Muharram da Rajab nikah ialah Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jamadil Ula, Jamadil Thaniyah, baru Rajab. Teti bulan mulja itu buaki Allah pampak dari 12 bulan dalam setahun. Pertama bulan Sorah mangkin nikah pas baru deki apangki boleh ning bulan Rajab mencandeng maturah Sorah Allah'an ke bulan Rajab beda Sapar beda Mulod beda Rasol. Bener ya? Bener ya? Sapar, Mulod, Rasol, Diwal, Diher ya. Tilak lemak. Baru kemudian dari Rajab ni kalak boleh. Beda Rajab, beda Sya'ban ni kalak. Samun Sya'ban beda Ramadan nikallan, sampun Ramadan beda Syawal nikallan, baru dapat boleh pas kasih ada 2 nikah polong bah. Napa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan ngangkur, bulan riaja. Teti pada hakikatnya bulan semul jemungku Allah sebampak ni ka thalathatun sardun wa wahidatun fardun. Telok ni ka polong muniantang dari bulan Dzulqa'dah ni ka polong Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan ngangkur neng menjadeng but reng tambuko bulan apa? Iya tak kepek. Pan sih tak kepek. Ini kepek bereng. Ki bulan tak kepek, bulan Rajab, bulan Sorah. Nah, kalau tak bahasa banyak soal bulan-bulan selain sesepadan bulan Sorah nikah, sareng Allah dalam Al-Quran ada buaki arba'atun hurum 4 emul jaki Allah. Cuma sangat penting ke kulaban panjangan manabi malam mangken kulaban panjangan sekoni berbicara soal Muharram nikah. Kemuka sareng Allah Subhanahu wa taala ten kula pangki malam mangken insyaallah ning tanian kantoni dukalen makin gi. Sayangnya paham oleh kapi ni keduaan. Paitine ni mekatong. Ki bede siti ni mekatong haji jatem. Bahasa Arab gila. Haji madani. Kalau ban etina Allah ni saya jelas pangkempang nih. Mula tinggal ning tanah haram ni lah tahu saja cak boleh pun tahu saja cak amal ku begini ku begitu. Sepenting insyaallah kalau banetin Allah telok atau pampak keluarga dan ke bekalian mbak ning bengla bengesuarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal amin. Tak terus itu Mekah sampai. Hah? Terus. Kita orang molong kakui mati Mekah. Sebelum gula berbicara soal Muharram ni sekoni saos pontut ting penting saos ban sisa hubungan kalau ban selamatan yang belum makin panikah ngiring lakong dimin nurasaki maca salawat kelun. Allahumma salli ala Muhammad. Salatullahi ma la had kawakib ala Ahmad khairi mar
راكب النجائب حدا حادي السورة باسم الحبائب فهزز شكره أطاف الركائب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير من راكب النجائب على هذه السورة باسم الحبائب فهز شكرها طاف الركائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب هذا هذه السورة باسم الحبائب فهز الشكر طاف الركائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب هذا هذه السورة حبائب فهز شكرها طاف الركائب ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامها سحائب ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامها سحائب ومالت للحمى طربا وحنت إلى تلك الملاحم والملاهب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب هذا هذه السورة باسم الحبائب حبائب فهز شكرها طاف الركائب فتأجت بالزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جاذب فتأجت بالزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جاذب فهم طربا تمامت وإلا فإنك في طريق الحب
والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير من راكب النجائب هذا هذه السورة باسم الحبائب فهذا الشكر أطاف الركائب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآل والأصحاب طرا جميعهم وعترته الأطايب صلاة الله ما لاحت كواكب على مد خير من راكب النجائب على هذه السورة باسم الحبائب فهذا الشكر أطاف الركائب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تأم الآل والأصحاب طرا جميعهم وعترته الأطايب صلاة الله ما لاحت كواكب على مد خير من راكب النجائب على هذه السورة باسم الحبائب فهذا شكر أطاف الركائب فهذا الشكر أطاف الركائب tandek. Allahumma salli ala Muhammad. Bahaduran di acara tepat tanggal sekemi bulan Molot malam Jumat manis. Wah nikah harlah akbar bahadur seinsyaallah sabak ning napukar sabak ning timur lorongan nikah. Insyaallah kalau pada itu Allah. Ting arep dak kesetuju masyarakat mulai bun buaran tambuko coba cecer kapi sambi kapi. Bahadir. Soal dimudi tak ada tak milo bungkusan ya salah siapa dia mudi melo lagi oh melo si sambian melo para Rabu Ustazah hadirin hadirat sebatan kul hormati bulan Muharram ni kama sarang para sahabat saampun eta tepaki sarang Sayyidina Umar radhiyallahu an manabi bulan Muharram pakon teti awal bulan ning tahun Hijriyah. Saya maksud tahun Hijriyah ning Muharram ni ke benih hijrah kanjeng Nabi bulan Muharram. Hijrah kanjeng Nabi dari Makkah ke Madinah tidak bulan Muharram, benih bulan Muharram. Hijrah kanjeng Nabi dari Madinah ni ke berangkat bulan Safar. Berangkat bulan Safar depak dek ke Madinah bulan Rabiul Awal. Ternyata saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma mak pahe potut ngadeen. Nah,
panika ampun ketetapan kesepakatan para sahabat. Ternyata saja kabul Allah. Apa muntut awal tahun Hijriyah, awal tahun Islam ni ke bulan Muharram. Nika banyak hikmah ternyata. Banyak hikmah, banyak makna maksudnya. Banyak makna semua hal panika makna bisa pun tutan kula saja umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Sejelas ternyata saja makna pas bulan Sorah atau bulan Muharram itu beda dan bulan ning tahun Islam panika sopa aja perjalanan na tahun Nabi manusia dalam macam-macam lakon ni mak. Ceklah umat Nabi Muhammad ceklah kula ban sambian mak. Macam-macam napa saya kalakon ning dalam. Nah, cuma kalaban buka tahun na kulaban panjangan orang Islam kalaban Muharram bulan mulja saya nyataki Allah dalam Al-Quran gila ka Isa juga makleh kulaban panjangan andi din budin andi top tahun juga kalaban mulja. Kenapa bulan top mulja kento kiai ki bulan aja mak. Pak Bitang. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jamadil Ula, Jamadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah ini kan masuk ke bulan Arba'atun Hurum, masuk ke bulan 4 saya muljaki Allah. Jadi bulan Islam ni Masya Allah, tahun Islam ni Masya Allah. Awali kalaban bulan mulja, totop kalaban bulan mulja. Nika banyak omongan mulja nang kitab ini ternyata. Termasuk akadnya mungkin si bisa reka kulaban panjenengan selaku orang-orang iman. Kulaban panjenengan tahu kataon kulaban panjenengan mungkin bahwa tahun mungkin ini kepada isyarat, beda isyarat dari Allah. Beda isyarah dari Allah sekaligus kata isyarah ini kepada bisyarah dari Allah. Ada koda-koda dari Allah dan koda-koda paneka akan tu arapa aki pepunga dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja coba kulaban panjangan becah angka sebudene tahun mangken tahun Hijriah ini. 1400 Pak Bolo situ. 1400 Pak Bolo situ. Andi artinya apa nih? Pertama 1000 awali kalaban angka setong. Angka setong re siapa? Angka setong re witrun. Angka setong ini kekencil. Siapa si kencil? Tak selain daripada kekencilan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah taala kencil, Allah taala lebur ka secil kencil. Maka dari kita tanah saja napa saya bayi bulangan dekatan kula secara rahasia nikah bahwa kula ban panjenengan kudu ingat abe sema bedah tor sinyipta sapa tor searcik ke ning ibadah kula ban panjenengan wanika sapa tor pasera mun kula ban panjenengan muntut ke angka pertama berarti kula ban panjenengan sinyipta aki Allah sesetong ben si abaringi rezeki ka kula ban panjenengan Allah sesetong. Siapa orang yang selalu ingat dekat Allah orang panik selalu bakal pangki napa teka hajat dari mana apa sih hajat kulaban panjenengan. Alhamdulillah dabuna Al Habib Abdurrahman As-Segaf, dabuna Al Habib Abdul Qadir, dabuna Habib Abdul Qadir As-Segaf waliyun min auliyaillah. Ada buah kini dalam kitab Al-Waridat min Haitsul Awrat. Al-Waridat min Haitsul Awrat. Pan-ponapan se tekah dari Allah si sesuai kalaban keinginan kulaban panjenengan. Nah, ngak lebih-lebih mungkin no sombokku Masya Allah. Ni mata sombokku makin larkan bukan yang sok muda. Mun tanah Sabah mungkin berada beli apa kono. Jangan gelak tamu jemput karya pan dah mah buah konjon muda
cuk siton kula bah tabar tulo bolo ge biaya na ampon tukang landun belum bolo ki ngakandu kali ki minta rokok sebeda bendrule mesti nodur no tak ada tak nutut untuk getin cek mengeluh sambian si atan ini kengangkui tahanan siapa ya bang kita natan kula untuk kencan siapa tahanan sambian arwah tahanan Allah kengi pencem ke sambian bukten muncit lekar tahanan muncit lekar nyata-nyata cetanan Allah sambian ting mati pun tak kira bisa alak ke tahanan ke bini kampun laring lain salah tahanan Allah sambian ngincam punya maka Allah ini siapa mengeluh napa boleh sambian tak batot tul mematul ke kula ini ke tak batot Dabung gereja Nabi siapa-siapa orang yang sedih keluhan patul mematul ke orang lain berarti orang pada ngangkep orang lain ini ke pangeran tak berengaki mak tul matul ke Allah untuk kontak baju angkat tangan ya Allah pokok esoter wah tak baju pangeran mangkat bener beden wah mulai sal-sal matur ka pangeran je matur ka manusia mun matur ka manusia saja tambah itu kanin ben Allah tambah kikirin ben Allah kalau ban sampai jatuh matul ka apa matul ka Allah subhanahu wa taala terdan saja kepada Allah subhanahu wa taala dan ini terdan saja al waridat min haitsul awrad penapan setek dari Allah penapan sedepak dari Allah penapan nikmat saya berengaki Allah pani ke depan ke kulaban panjangan lebih-lebih kasih cetiarap kulaban panjangan Allah aku mantongaki deka wiritan tor zikiran kulaban sambil siapa sih banyak wiritan siapa sih banyak zikiran i orang banyak kasih beri ya Allah siapa sih banyak zikirah siapa sih banyak ingan ke Allah siapa sih banyak wiritan i ke banikah si sareng Gusti Allah ya parengin dari pun apa sih hajat deka Allah subhanahu wa ta'ala tidak itu tandaran saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala put nyebut kalimat-kalimat Allah put nyebut kalimat-kalimat Allah benar kemina kebagian daripada teka hajat tekulaban pancen tandaran saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah bulan Muharram ini tandaran saja sepakatnya sareng para sahabat kanjeng Nabi dalam zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an bahwa ikabai awal bulan ning tahun hijriah nika. Jadi kalau ban panjangan andi tahun ning bulan andi tahun Islam awali kalaban bulan Muharram maka bulan Muharram nikah kalau ban panjangan pakon adu ada ke Allah pakon adu ada ke Allah. Napa sih doa? Ulama ada bu sepokok pertama kulaban panjenengan nyoon selamat dari setan nyoon selamat dari setan Allahumma inna nas'aluka al-ismata minasyaitani wa awliyaih nyoon daga Gusti Allah ya Allah pasalamata kita kula dari setan bencakan cana setan nyoon selamat dari setan bencakan cana setan setan yang dikancang setan ni kata ketiwian setan ni kang kuda kulaban sambian setan ni kang ngajak amaksiat ka kulaban panjenengan setan ni kang ngajak tetireng salah ka kulaban panjenengan ni kata ketiwi berkancan bahkan setong bakto kanjeng Nabi tanyaki perang sahabat ya Rasulullah eka di bahaya ya Rasulullah antarna setan ben kancana eka di bahaya ya Rasulullah antarna setan tempeng kancana setan di kancana maka kanjeng Nabi ada bu dak kapananya dari sahabat mereka ada bu kanjeng Nabi sa'alana engko tengin iblis amain kangko iblis amain habis kangko maka sesuai kalaban apa saya tanyaki engkau soal kanjana iblis jadi ya iblis aja jawab kanjana iblis dari tang umat ternyata sepaling bahaya kekudaan sepaling bahaya pengaruh jelek sepaling bahaya kudaan dari antara setan tembang kanjana setan panika abahayaan kanjana setan mak bahayaan kanjana setan jadi kanjana setan ini kekuluban sambian mah kan bahaya
Mun setan ni ka tak panggempang ngaku udah ka kuluban sampean mak. Setan ni ka udah kok takon nak ka kuluban sampean. Mun kancan setan ni dia takon sekali deh. Bisa jadi orang laki bini mun laki nala teti kancan setan. Nah, ini kenyitanin ke bini tadi. Bisa orang laki bini na teti kancan setan. Nah, bini nani kadang bini nyitanin ke laki nani. Nyon selamat dari kudan setan. Amin. Amin. Nyon selamat cukan dari kudan langkong-langkong kanca-kancana setan. Amin Allahumma. Ternyata saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun setan ni kan mak penangkanlah gempang mak. Selain dari abad selalu minta ke Allah al-isma minasyaitan, perlindungan dari Allah daripada setan, juga Kanjeng Nabi abdi ilan ke kuluban panjangan supaya kuluban panjangan selamat dari setan. Japon kanjeng Nabi pertama al-masajidu hisnun minasyayatin. Masjid bisa jadi pelindung kuluban panjangan dari setan. Amatlah orang yang pernah ning masjid selamat dari setan. Namun sampai tak bisa tanda selamat kan tak pernah di masjid. Mak tengkulil aku tak selamat kan tak pernah di masjid ting sampai. Jadi siapa orang yang pernah di masjid? Iktikaf di masjid, berjamaah di masjid. Mundeng di nari di masjid ya. Coba kan tu masjid. Ibu roh. Coba. Patut ring dina tak ke masjid dan jauh. Jadi al-masajid hisnun minasyayatin. Masjid mana kita pelindung dari setan. Timung kalau panjangan nak pernah di masjid. Aman mak. Iktikaf di masjid, benedung-tedungan di masjid. Sampai kadang sebalik ke ibu kena tandi kipas nyari celap ke masjid. Melek kipas pompong sombok kau boleh tahu sah lep celap ke masjid. Jadi masjid benih kebaik lep celap. Kebaik apa? Kebaik compok papaleman nak kuleban panjangan dak ke Allah sebelum kuleban panjangan peleman beneran ke Allah. Sebelum kuleban sampean aja habis ongguan ke pangeran. Tor masjid ni kebaik perjabis nak kuleban sampean mangkin. Pada orang ke Mekah. Ni Mekah ni ngali Baitullah masyaallah. Teretan Cinnor ni mak. Teretan Cinnor mah lemalo ni ngali Baitullah. Walaupun sampean ngali kadang kimunan di TV ni TV. Muntan di TV ya paling dia ngali dia tak Baitullah gambar dia. Kaca di laut dia. Kekembar asli nak Ka'bah asli nak Baitullah asli nak boleh tahu ning mengkantor mun ni pesen beko cok lako bakar apa bako sing mandu gul sampean tak ning bandi pesen beko sakoni bah pikir aku sudah baka belentu ko semeliaria kadang ben si bini itanyaki kak mapala ko kun rencana lem oh tangar tak serana ya kak tina gelo temu tahun datang je kok mau tang itu ndak ka tahun datang ya Allah tinggal sang bosang pesen po kon la tompes ngotang tak nyerai tak kita ning bujak wah buru ke Malaysia aduh lakon ni mak. Allahumma salli ala Muhammad. Ini tandaran saja. Nah, mun sediaan di otang, tor banyak maus. Bismillah ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddini bi qada'ika wa barik li fima qaddara alayya. Barik li fima qaddara alayya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma altuf bi fi taysir kulli asir fa inna taysir kulli asir alaka yasir wa as'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Fa istiqamah jenika mangan kula tadi tang mo dalam macam ni kamu sambian lah kau tang mo lo karap raja pese tada. Oh tang mo lo titi baca bacaan ni makon ni Kanjeng Nabi semakon
bismillahi ala nafsi wa dini Allahumma raddini bi qada'ika wa barik li bima qadara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajalta Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika man siwak Allahumma arzuq bi fi taysir kulli asir fa inna taysir kulli asir alayka yasir wa as'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah Allahumma aghnini bil ilmi zayyinni bil hilmi wa akrimni taqwa wa jamilni bil afiyah. Ni mo terapun bukton mak letaan di utang udah lamba benteng sepo mak Dina makin tak akan Dina makin tak akan lebih Dina makin tak apa ngakui sepenting tak utang. Oh pun utang ni bahaya mak. Kenapa? Minta kalah nyerah ke Malaysia. Tinggal bawa ke Malaysia sampean. Aduh. Jarang nyaman berdeningin negara orang mak. Rezeki benih tak ada. Rezeki kadang-kadang pun pangeran pemurah. Cuma murah nah apa pak gentong aki pada aki ban risiko lagi ya waduh risiko alminan ala qadril mihan kayak pun dabu alminan ala qadril mihan nikmat bani ke pasteh sesuai bi cobaan nikmat bani ke pasteh sesuai bi cobaan mau nikmat aku pang cobaan raja. Kenapa coba namun di Malaysia makin nikmat gempang, pesai gempang, nikmat gempang. Budak rasan sekwa. Buru kanung kunung bah. Tedung benolar iki. Jenenge jombon sampean. Nyaman di dunia roman. Kaya karena gara-gara tertekan di otaknya jedai Mas. Makanya baca-bacaan sekali buru-buru. Allahumma sholli ala Muhammad. Kamu mau le bocah ini kata tanya ke syutingan ni syutingan ni mesti ada kisi lu ya cani paju syutingan lekuk gini bos jual bocah anjir bang Allahumma sholli ala Muhammad Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini Allahumma raddini bi qada'ika wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak Allahumma altuf bi fi taysir kulli asir fa inna taysir kulli asir alaka yasir wa as'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa Allahumma jamilni bil afiyah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Oh hebat ya macam ni kan rahsia nak kiai beki ka sampean. Meledang mendang pesen pokona pas penyetor haji ya buru mangkar ka umroh. Pan umroh benih tak oleh Imam Syafi'i tibi juga ngingingaki ala ko umroh sebelum laku haji boleh ndak masalah cuma mun daripada aku leban panjenengan andi obeng saongkos umroh teti ongkos pertama setoran haji kenging kota oleh korse bangoy penyetor haji mah penyetor haji kelu segemi 500 umroh kan belum lekor mungkin lebih pun lebat setor segemi 500 andi korse sampean buat itu sampean make mati ya sampean ni kata andi kewajiban haji meski mati tak andi kewajiban haji kan mana nyetor mbak nah karena kita ngantos habit mak berapa tahun kan berapa tahun haji ya pak lekor tahun nah jadi samping ngantos abah haji long molong atani atekeng fokus kelar umroh kalau sebenting setoran haji lah bad mungkin haji na tak nyetor palangkung depak umroh kar ka umroh ting dateng bolan tak elok si omri pas pegel sebenarnya tak elok si omri pas tak nyaut dan maban kak tanda elok pak bolan tak elok kak cik aci di jadi ngomri ro bani umroh dan ka keng tak oleh na umroh kada bani gula ngucak tak oleh cuma tatanan na sa banika
tatanan nasi bagus apa nikah sambian mak amasa ngangkui beras tak usah bersen tak ada ngalah beri aing berapa kompor pak siapa lang cuma tatanan si bagus becuin geluh bersih geluh ngaruh Allahumma shalli ala Muhammad ke Mekah Haji Muhammad Nurul Yakin sareng-reng sepo bini nah hajjah Siti Karimah sekali tunjukkan reng sepo laki nah seampun sobung umur berdening tanah haram haji madani alias Pak Jetem muka-muka sareng Allah haji na ibadati haji si mabrur amin Allahumma amin tanda-tanda saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala keng de remah mak pas mator mun kancana setan ni lebih bahaya tembang setan Allahumma shalli ala Muhammad nah setong bekto ni tanda-tanda saja kanjeng Nabi tepaan si ajegah si apiket atau benar aja ga apikot labeng kanjeng Nabi ni ke Sayyidina Umar ni apiket ni labeng aja ga labeng tahu-tahu mendadak apa bodo orang ngadek ya dan Sayyidina Umar Sayyidina Umar sial Sayyidina Umar beniasaran Sayyidina Umar aja ningali kebodohan keng de tengah orang siapa berdia dan Sayyidina Umar siapa ngadek ni kita emang kije datang dari dia apa di timur orang dia apa di laut orang dia apa di dejo orang dia apa di barat orang dia ada pada tak ada orang ini utama ngadek ya dan Sayyidina Umar sial Sayyidina Umar akhirnya matur ke kanjeng Nabi apa Umar luar dan gula mangki orang nyalen kanjeng Nabi nyali dah mah wah datang mendadak tak ipang kijak datang dari kaimbah oh yang kanjeng Nabi itu nang ben tak tahu mun kok tahu ini tidak surah masalah ting masuk ke dalam ternyata apa saya rasa datang nih kama ternyata iblis acabis ke kanjeng Nabi iblis mungkin kulit tak bisa iblis ni ngajak wah ngajak dem tak tahu mungkin kanjeng Nabi habis iblis ni Allahumma shalli ala Muhammad iblis dan kanjeng Nabi engki benar apa Jawa datang tak le boleh keluban gawe kelu iblis mendadak datang tak awiaan kelu kelu SMS kelu Allahumma shalli ala Muhammad iya bis kok nyatanya ke ban datang kangko darah apa Muhammad kula cabi dek sambian ni kepada parlon apa parlon kula datang ke sambian ni ke parlon dah boleh kula tero aja walaupun apa saya tanya ki sambian ini tak kering sombong jangan ni yang biasa dengan cabi ni kotor motor nyon apa mangki nyon bu debu nyon saran nyon bulangan kan sering masih lagi iblis benih kula datang ke sambian tak boleh Muhammad terus aja apa apa saya tanya gini sambian ke kula apa saya tanya gini kok benar tak tahu nah kok apa saya tanya gini sambian kula jawab apa sombong ku iblis nak jadi sombong oh iya sahubungan kalaban badenang kok soba aja selamat tangmat umat dari kancan baan maka kau tanya akin ke baan tak boleh jawab napa Muhammad kancan baan sahabaan ni kau tanya akin kanjeng Nabi kancan baan sahabaan kancan baan oh mun kau ni ke Muhammad ki kancan aku lani kajet umpat sampean kapi wak ini ke kancana gula ki umat sampean kapi muni bitong tak kelar bitong gula cuma serena sampean kadung atanya gula kutu jawab ke sampean
Sekal gula aja apa toklan tok kabain. Nah, itu mun sekundek kere ini tak herteher tak aja. Herteher tak jawab. Iblis aja apa cakancana iblis dari umat Nabi Muhammad toklan tok. Nah ya. Di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Benar. Subhanallah. Tak ni serang kanak-kanak ini sebanyak. Kambun nak kanak ini paling ni kaslin. Oh. Jenis. Ya, tinala blis tak berapa makai kau tak tahu kapi. Sepenting doklan tok jadi bain. Kung aku ngabai cakan cana baan ditang umat sabaan. Ki. Kerja sial sampean. Masih lah. Ya, ani kau. Cakap gule se doklan tok dari umat sampean sabolo iko. Benih sabolo orang mak sabolo macam. Benih sabolo orang sabolo macam. Mun 10 macam ni kecam semacam insyaallah ba dia nak bungkar kantor ni waduh ongku ada bagi garai banyak garai banyak siapa beli pertama kanjana ban kita orang Muhammad catat kamah ini sampean catat pertama kanca kaula dari umat sambian al-imamul jairu adh-dhalimu li ra'iyatihi. Sepertama tidak lain pemimpin pemerintahan setaatil zalim khianat toroceh ka rakyat. Ni kanca kaula muni kota jadi siapa muni kota nareng kota muni kota bupati kijan gula na muni jan iblis ni ya bupati setaatil maksudnya bupati setaatil muni itu sa kelebun setaatil kelebun si biasa jualan beras ruah jualan beras peses miliaran tu tak ada pak ke rakyat kebeli motor kebeli apa macam-macam lah ruah kancan setan kelebun kancan setan terus ke babaki di babana kelebun berdapat apel